makin ni kada pak ke setong zaman lik tebendi tore man tak parjaja kita tambah boleh kita yenong ni pon kelangkong ki kelangkong ya tore gula mau beri aing beri kopi beri teh mon berpana pidato pasti neng gula ken ngabas ke TikTok bedemuan kiai kening pecerapat nih kan nanti dumpawah mereka mon kia kan bede gula ngabas aki rata-rata orang si ongke nyaba aing nyaba teh guru ngetek sini kan wah ya monitor jadi gula kan nempo sini kan kelangkong ki takut gula tak nyambi saleh kelangkong enggak demer kelangkong pon lanjut dikta balik makin normal lah orang si andi otang bejenah takok kasih mau utang bener wajar kan si andi otang takok kasih mau utang anak apa polan nak abeen polan kita kuat majer otang paham semangkin terbalik kampung di tahun 2006 lekor tak langkong nyon sama orang si andi pese takok kasih utang karena ternyata si autang pengisan ben si andi pese masuk tahu diri gamam yang muslim gula sekut kedatangan tamu imun gulaku minta malam-malam cabis pemator giai napa nyoon aja bejaan napa terona gia otang bedino onjak bejaan terus selamat dari senaki otang terona gia otang teti senaki minta malam-malam melete gigi riban si andi marah zaman lik tebak sip tare boleh mangken ni gak jalik tabalik ayo alat seangkui awirit bertasbih mangken ekagabay aksesori mangken ekagabay tasbih ambian mon deteng orang deteng dari Mekah ambian bah ngoca tak oleh kau kecil kau ke 33 je ubah dia jong ganda eka wirid punten kebain apa dari jong cocok jong cocok aksesori eka bayi wirid contoh apa konter ambian oning konter si bungkol si beruk tat oning ambian kerua bini untuk awirid untuk apa ke? Tong mitong buktena ambian mau numpak pesawat pramugari kada gabudi nekuk kasat tetat arwah beni awirit mitong menumpang mitong tapi ternyata aksesori igabai wirid teborok makin bener muning dalam Al-Quran saya si pemimpin reng laki nama reng bini benih reng bini ongkuan berarti reng bini kau tu takok ke reng ongkuan tapi ternyata lu mari jawab tapi ternyata reng bini apa takok ke reng laki apa reng laki takok ke reng bini dua apa yang bini tak kau kering laki kalau dua pret dharma wow dua kopa salah kopa wajah baba ngocak cocok mana pidato kata dia itu terlepak kering panapanongkul
Embian aja habis engki, tak langkong. Embian aja habis kejerenguan. Iki selakek le tabangki sareng di mahrus. Sebini tabangki sareng nyai. Empon le nyaman tegi. Ternyata nyai morokah tetiru kapuru, maka sebini keluarga kada. Tining ki mahrus ki andi parlo kelage nembian pahamian nelpon. Mayu tulis kok keluar. Selake wah tak langkong kiai. Keluar. Apa itu? Bini le keluar kiai. Badet ada. Atau makin terbalik makin. Kiai mahrus biar aja habis kiai mahrus tak pati sehat. Lah ya jabit abid engkau geng lo pati sehat. Biar lah keluar. Mbian sebini cek sanya kabareng nyai abahas hargana kodum abahas katipona pening Jakarta perkembangan di sorba jaman lain tanya kebodohan lain selake wahnin pun mayu semulia kok legelak saya keluar sebini bangun tak neng rak neng iya betul. Maoning sambian ge musleh alhamdulillah pada